Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Governor Dr. Hari Babu Kamambatian Viksit Bharat Sankar Yatra Urban Campaign when Aizawl Salem Vengwe me holane Ahman Pui. School Education Minister Dr. Vanal Thanachon Voin Khan Shilog Lovin Sairanga Government Primary School 1 at Thut. Prime Minister Narendra Modi chon Voina Changin Andhra Pradesh Kerala atlo. Khualzin hibna tura sarkar mlagna Bharat Gaurav Rail te chuan Nikum Khan Khualzin sin ko le sangruk chuang ramchungan fanpui. Mizoram Lar Sab Dr. Hari Babu Kamambatian Viksit Bharat Sankar Yatra VBSY Urban Campaign Voina Aizawl Salem Vengwe me holani Ahman Pui. Sarkala pui mlagna sang-sangte rami puiten an hria chen thina tura insil fena huna hian Prime Minister Narendra Modi thuchang ai thlak masakani a. Puhari Babu Kamambati chuan thu soin VBSY in atumber chu kumsang ni somli pasria lo than huna India ram chu ramchang kang developed nation zinga teltirani a Indian headin man than thena tur konga hian Mizoram point ti tur tam taka neve a heng malak na sang te hiti puitleni chuan Mizoram point na satakin hlokna atel donani ati Governor chu Mizoram ron omtira tangin sarkar lai puin malak na sang te chhortu an tamle tamlo angai ven thin thua soya atira chona beise angin Mizo mi puiten an chhor thatok lo dewa angaya an chhorlo chan hi mi puin ahman theitian hrilo wangni a hria thu soin thunei tu te po mi puite hrilhra that turin a beise ti asoi ani. Ever since I assumed the office of the governor of Mizoram, I had noted that the people of this state are generally not aware of the numerous central government schemes that are available for them. Therefore, I had pursued the matter on a mission mode by instructing the various stakeholders to educate the masses regarding these beneficial schemes. Lar sap chuan sarkar lai pui chuan mi puiten eizana tur bulan chan thina turin bank atangalon anlak thei tur sang duan ni thu soin sum dona la eizana bultan tu tan scheme thatak tak omte chu hai chuaka zirchian na chang hre turin mi puite acha a Mudra Yojana PMMY chu cheng no som thleng puk theina ani thu soibok Lar sap chuan tu hnai khan dur tlang no mi pu hruai chu mission organic value chain development for north east region noi malakna organic farming chungchanga Prime Minister nen in Beijing atel thu soin sarkar le pui mhlakna soi thei zinga Mizoram mi anam ve chu chhon amati thu soi mi dang point athnung anzue be seiti asoi bok ani. Who Shriya from Durkla now interacted with the Honorable Prime Minister about his experience related to organic farming under Mission Organic Value Chain Development for Northeast region. I am delighted that our state has made significant strides in the direction of intended outcomes of the ACRA. Voin hun man hi Aizawl DC Pinazik Kumar Baka Akashvani Director Pudiala Ropoilami Poimo Tren Khatten an man puibok ani. Champhai Grape Grower Society Shruai tu tela Chief Minister Prul Domachuvoin Khan CMP sa anin koma Chief Minister hen an har sanate ang itlak sakani Pilal do machon an hun mate alo tlo photo awangin an har sanate hri thiampui thu hrila an thlai thar te thataka an hral theinan sarkar in ti thene te chu ain dotin ti chhozel an tum donani ati tuna ero chon sarkar tharan kalpui tan cho wangin sumle pailama intiam na angchi chu engma an ti theiri lo ti soin inpui thei hun ero chu ala abe sei thu soya chumi hun ngak ram turin cha ani Champhai Grape Grower Society Shruai tu te hian an society tana Chief Minister in ma alo lak sak to te an thre reng thun soya lom thun hrila an har sana sang te chu ziakin an thlen ngal ani. School Education Minister Dr. Vanal Thanachon Voin Khan Shrilok lovin Sai Rang Government Primary School 1 at thuta zirti tu ten nen in Komin School zirti tu ten an har sana sang te Minister hena an thlen Minister chuan na thona chu rong bol na kong khat ani angin thanem ngai le zol zel turin zirti tu te afuya zirti tu tho ani awangin zirti tu na chu mani tana hlok na oma ngai lo point no point an hlok puya an selen zel na an threng thina chu chuan ramle tham tan pora tha cho thina ni ati sarkar thara chuan zena ngai poimo ani don ti asoya zena kalphung turpo an ro man to thu soya sarkar na thokte zena lama tan hriat nga te le mithanem nga te thuron ba ka zena kain hme mi thiam jok te zirchinale
rotna an ngai poimo tur thu soi thok le khata danglam na thlen chu harin a thalo na jok te po om thina sarkar thar chu na ta tora jina kalphung siam thata tumani atia sarkar chu jina siam thatumin na tangdona zirtir tu nu le pa le khotang po chumi ti chak zual tura tan tlan vek atul thu soi ani zirate ma po thu se minister chon zirna hi mi puitling ni tura no pangte cher tu poimo tak ani wangin eng ezon na kong po zo don sela zirna manga anin ser phot chon an hriam bi kanga mihring nuna chona tai male thogrima piang an din cho thina wangin thanam ngai taka le kha zir turin zirlaite afui ani School Education Minister Department Secretary Dr. Lajirma Changtere Director Pulal Sangnin ten an troi om ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan India Sarkarin Ramri Hunga Tumani Chuan atop thenga andau dal tur thua soi hethui vana MZP pisa honna soin British in zofa te min tender ti soin tender ni awanga poyanti line tun na in kalpona berchu hungtum ani thu asoya India hian ramri hunga duani chuan Mizoram le Chin state in Karnilovin China le Pakistan ramri hung mairo se atibok pu vanal vena chuan Mizoram le Chin state zofa te zalen taka in kalpona free movement regime FMR tun naya li tumna omchu apomlo thu soin parliament session masabera po soi chu nge tum thu soi bokani kumina tan MZP pisa honna thu soi tudang MZP president puis dal theng hema chuan Mizoram in technical zina in an nei hlutak NIT Mizoram thil fel toklo aw ma wangim naktu convocation ani tur chu andau daldona ti a heba ka hian Mizoram chunga masona na to sang le zirna ti masona na mala na sang te uluk taka an vil don ba ka zirtir tu mani pos omlo te an pos anom the nan ma an lak don thu asoi bok ani Khozol District Executive Force te mlak na in Khozol District chunga nikum kum toplam le kumin chunga heroin man hong somnga pariat chu vein khan KVK Khozol incinerator halralani a heroin halral hi international market a chutin cheng noi somni pakwa hu ani Khozol District Additional DC Pulal Fakzula chu nikum lama po tuntruma haral ai tam haral lo ni to thu soin hetianga hloting taka heroin anman hi Khozol District Executive Force te hlotinale thorim na hiam an na po omzia ane nge abe se ti asoini Khozol SP Pulal chon thanga chuan Khozol District a hian rui hlo do ba ka hian alati ve lo no pangne thalai te ala omzia shri a antilona turin DC kai chuna noya en court in ma alati asoya nikum khan mi sang ni tum somnga hian en court mulang na in rui hlo thado zia in zirtinile signature campaign bot sai ani ti asoi Mizoram MLA tana avoi khatna na thantin somni pathum ta chuan voina tangkha New Delhi training an neya training hi Parliamentary Research and Training Institute for Democracy's Pride bot sai ni in ngani thleng awang training honna huna Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal Bi exam chon thu soin Mizoram Sarkar cha mi puine nakal ruale Sarkar mengkar ni atumati a Mizoram chuan tur nelo ma se state dalmong barani nete har sanale boina wanga thenom ram Myanmar le Bangladesh ba ka state then om Manipur atanga sahimna zonga pantu te dot taka tuam hlom anni chu thil chin chi atlak takani ati Mizoram atanga MLA kal te chuan be se na sang tak nen ramro na sanga an thil zir chote tangkai taka man an tum thuan soi ba ka Mizoram tan thil thale thil thar zir chuak tura an tui hal thuan soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga ponani Prime Minister Narendra Modi chan voina tangin Andhra Pradesh le Kerala atlo Andhra Pradesh hian National Academy of Customs Indirect Taxes and Narcotics ahonga Indian Revenue Service le Bhutan Royal Civil Service Officer Training Lighten in anin kombok ani voin kai khan pumodi hian Kochi thlengin Maharaja College Ground na rot so man puya naktu ka Thrissur district ka Guruvayur le Thirprayar Sri Ramasamy Temple atlo don bok ani Kerala mason tho cheng vebet sangni hu project pathum ahong bokang khwalzin hibna tura sarkar mlakna Bharat Gaurav train te chuan nikum khan khwalzin singko le sangluk chuang ram chungan fan pui Bharat Gaurav train mang hian ram chunga mun hui le poimo te khwalzin te kalkul puyan ni a khwalzin hun poimo tak tak Sri Ram Janaki Yatra Ayodhya to Janakpur Sri Jagannath Yatra te Garvi Gujarat tour te Ambedkar Circuit le North East tour te nei puithin anni he scheme noi hin Union Minister of Railways chuan rail be chana khwalzin te hip thei tu rom manei siama he hiram in pum khatna le mi puite in poton na ta na mlak na tangkai taka man ani Chanchinthar serti topna na tlang pui
Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian Viksit Bharat Sankar Biatra Urban Campaign Voina Aizawl Salem Veng Wai Mehola Ne Amhan Pui School Education Minister Dr. Ronald Thanachuan Voin Khan Sri Lok Lovin Saira Nga Government Primary School 1 Atlo Thut Prime Minister Narendra Modi Son Voina Training Andhra Pradesh Kerala Atlo Kholzin Hibna Tura Sarkar Malagna Bharat Gaurav Ar El Techuan Nikum Khan Kholzin Singkul Sangruk Chongram Chungan Fan Pui Chutizong Chu Chanchinthar Kan Puan Thai Chu Ani